ya banyak ku. Hari musim udan, angel mepene. Hari musim kemarau, ya mengkene nih tak buat aku angel. Aduh, masalah temen sih ya urip. Pen menggawe orang durung dianu bae lamaran. Duh, ya kita kepen urip di kota temen sih ya. Kayak batur-batur kah, dua motor, gagah-gagah. Karena kita saben dina dan karang banyak taki bata. Ampun. Woi, goblok ngaget-ngaget kita apa ya sebat mah. Murah. Ya Terus. Kunan ya, ngalamun bae kunan. Ya, kita kepen kayak wong-wong, ka urip di kota, ajeng kene bae tuh. Atuh ka ditunan ke kota. Gula kongkos. Daripada liur-liur mending usaha we yuk. Siapa ya? Usaha naon ye. Pengen boga ide ya. Apa? Kurang usaha ternak buyur bae. Buyur. Ngaco. Sia sok neuleut teu anu ngobor beting-beting ka sawah. Ya sok. Ngobor naon eta? Kodok. Iya daripada capek-capek kurang ngobor bangkong. Kurang iya bae ternak buyurna. Pinter ya aku. Iya dong. Sekoy. Halo bro, gimana nih kabarnya nih? Pada sehat? Mana aja nih? Kagak ada kabar-kabar. Siapa sih? Itunya lagi sahanya itunya. Akhirnya siapa? Saya siap terkenal ke Aing, Dani. Ya Allah, baheula urang sok adu bagong. Oh, kira aku Dani. Kagak masih resekian. Mana gak dodok di beda orang. Pegel nawa. Saria nongkrong masih di kebon. Doang Aing ya, nongkrong mah di kafe. Ayo kabe sih jaburan apa? Eta mereunu aya karedok di ngotek teh. Iya tasik. Saksik dia di galing soto amat. Manya di kafe aya lotek. Wow. Tasik. Mengkota ora wara-wara yakin. Aing ya tawar-tawaran aing gawe ya. Duh, Ngaco kaya teh gablek. Duit eueuh, jangar aing. Orang kita bata ora garing-garing, ngedol lega priwe. Aduh, Coba ajak urang tuh. Sik aing ka kota urang ge. SMS tapa, Hayang gagas siga maneh. penjual motor ninja. Make kaca panon, make naon eta tah? Diceuli tah. Handset, Oh, handset. weru-weru kalian tuang nyetak bata. Kalem boy, aing aya loker ye. Gajina gede, fasilitas aya. Ya ayang gaji seberapa gede bere. Pokona mah persyaratan mah biasa bae. Nya ijazah gitu. Aya kan Daria? Ayo. Yuk. Kita gak bagian tukang bata gaya berpendidikan boy lah, aja sangka ya aku. Jam sekolah gitu. Aing, ledek apa ira? Enggak, selamun siap mah Darianya. Eta ngaranna PT MCS. Pokona mah Daria ngeunah bae gawe di dinya moal gagal. Aing bae ya, dan bisa berapa tahun di dinya. Nya geus, aing balik lah ya. Aya urusan aing. Weh, kok dikit. AMCS dalam bidang apa? MCS mencari cinta sejati. Kiriku, tewedus.